ongdung asong atum chingrum si pini NH36 atowrp manja ahithi along Farm Bills 2020 ke thom aphuthak RYA.SYJ.AJD si kachesong asai kedeng nihang longri baptist riso korjang kajalang amai point koi raisi youth camp pedopon bom Dipurong pirbi Lukhimon adawan longta ningkan trokebra hini kechok Lukhimon karcho arni ni thoma farman ta London Ningkreng barla ta langhoda ronga radatum langkimi ki jun longji kalisi langbung langpeda langlok se ki jun nang Ar koi ni phaing koi rasir kebar ni koso guidelines atengsi Chirilangso LP school kang hap chekma la swang thek kapak langjia phan USUKA pen ke hang APHLC asong pen polling station ke sengtang ke doan chingrum si chingwai chingsai pedopon Kardom pini prime time thanbang phini limerin hansepi non arjuik tha birtang ton pen CPIML HSDC KSA KNCA AIPWA KAKISS AICCTU KANS AISA RYA.SYJ.AJD KASKA KALU lapen ongdung asong chingrum si pini National Highway thongkebra truck atowar manja ahithi along Farms Bill 2020 ke thom aphuthak RYA.SYJ.AJD si kachesong asai dengpon pini bangso kachesong along Robi Kumar phangchu pen chenglok break jam asong pen man peng ke do atum chetong dun si India Central Government atum lason chingwai chingsai se pen ke papas det aron kali lasi pe private nangji pusi ke hang pe sopon Bhupen Deboram Kathar 365 News India Nilip kalakhaing kora phoka parlo nihang longri baptist riso korjang kajalang amai pen patir pipon si phonging koi raisi kechok youth camp Richumili Baptist Church amon dile along si pedopon bomlo lapen youth camp athepi ke enpon FSA sangdeng pi pho lapen angdeng sukri throk along ketok nang tumasoy ke mi ke longaling kam ke mi claim non pima non akai ke hingnu use athepi enpon lapen mai isek lam ke thanatum Abraham Tiso Secretary Christian Education Board NKBA Robinson Rongpi Teacher HBI NKBA lapen kero karcho atum Richumili Baptist Youth Department kadu kawe ka chetong bang pharoi sira troxer cap runner cap chetong pon lapen mai esek teran tlido Jeremiah Nehemiah Hosea Isaiah an thakpon si kilun ke kan ason ke pachupon pado lapen ni hanglong ri Baptist riso korjang kajalang amai pathiek pen NLBROKA ke japon atum mei phugan thitimung longdon amonduli rap mei phi Sabitri Krupi arlong pira monduli chunbang joning ti Chukihula monduli rap chunbang PG neng ti Richumili monduli bangso mai misen pen pangcheng ponlo lapen mai ki jud anta misen jiaphan arna mahirjumi chuhangpon Nilipen Mosasteron 365 News India Karbi Anglong angkang pitang tang ni pai pho arni ongdung Lukhimon adowan along hempu Lukhimon apan archopon lason si dipu along kedo rong pirbi Lukhimon adowan along ta ingdeng trokebra hini kechok Lukhimon karcho arani tang tang ni pai plipen ni pai trok an ni thom aparman paman pon pini ni thom kechok ani Lukhimon sangha tiripi kongchun bang biren timung chetong dunsi rong pirbi Lukhimon adowan along alir acham pidun lapen Lukhimon adhorom ke plang alam the chethan chimum ponsi ingsam jin pen ingdeng trokebra hini kechok Lukhimon karcho arni mesen pen pachun pon dipu pen Ajit Gogoi cherap chetodun pen birta pang dakpon Deboram Kathar 365 News India ni Ladak 2021 asengkan Lukhimon karchu Ladak pini ke tarik trokar nilo lasi
laso tarik chogar ni hok aron alam ka chithan amai long nili phan dak rong pirbi gita sromarai lokhimon adwan long nili phanang hang lo asi laso pini laso program ke deng mix sen lo pedap adapen asi pini dharma mai long stamini tum hok aron ram chithan asi koson si kurusar lokhimon adhroma kurusar nange plangma kesuman laham thi pathak la chithan lo asi lokhimon aphan ka chini nai koma pen ma koson pen ma polam thesta me rara long ta than kang lo asi itum lokhimon adhrom keklang aningkan ke lage 1959 thang phor ni pesi keklang lo asi horan sor ni pen ta talon por lo asi aningkan wang da wang bom lo apong lo sarkar kachelar bonsita milanghut arong ki non pu anta kachelar ang thek ponlong lelang lakha troxy kopili constituency angkang arlokedo langhut arong ki sengke ningkan phokep soselo bonsita mi pini arni anta langke mi kijun longji kalisi langbung lang pret alang loksi kijun nang lapen labangso alang tuk along pensi kachinglu kaching thilapen kijun anta labangso alang tuk pensi en ponlo lapu det pi along ke digital india puchi pu kong sitami langhut arong ke digital india pu ke non pu anta che char don delang lapen labangso arong aphan ki sarkar pen ke rap ason thang na ta avi pinlang anparta labangso arong pen sitami kilit apor ahudlo te apartistin atumta vote ke rekdam ke do bonsitami apartistin atumta kilit joddet lo pulotang te majok apartis atumta ke damji kalisi akeng pak anta chibidam rangwe lapen labangso arong arat atum ke local mc pawan kumar rai aphanta non pu anta araji theklong le pinlang lapen abang pu aphanta chini ne pinlang pusi nang pachini dun Kironi Benjoyram Kathar 365 News India alang mixen ma mixen si lo lang la pen lu inhan lang lu inghan lang si jun na oh nang tuman sarkar pen kopini na kerap doiglo ma tanga ya tawi oh kopia homosti lo ke ho kopli lo nang litum la langbung lang plate alang si aningkan bang ki junang lo bo ring dongkol hai ta wik ma tanga ya tawi oh kopia ro iglo lo ke langhut Assam Sarkar pen arkoi ni phai siar ni doan LP school ta ingpuet nang jipusi lamtoi mate pin khat ponlo laso tengsi Assam pen chenglok karbiang longar lo doan LP school ta ingpusi lo than ponlo sitar koi ni phai koi rasir ke barni ke chirilangso LP school ke inghap jeksi lo than thedetlo laso lamthe pini dhenta ghat PWDI bia hemalong pherangke amai ke padopona hutsi US/UK tiripya amai phu bibison teron pen ningje pon এই প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰা উদ্দেশ্য এটা আছে চিৰিলাংছো LP স্কুল অৰ শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে সংবাদমেল পাতি আমাৰ সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কিছু তচিল্লা কৰিছে সেই যিটো উত্তৰ বা জবাব দিবৰ কাৰণে আজি প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে সকলো LP স্কুলবিলাকত জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা খুল খাব লাগে বুলি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুলবিলাকত LP স্কুলবিলাকত খুল খাইছে বা খুলি তেওঁলোকে পাঠদান কৰিছে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে যোৱা জানুৱাৰী 29 তাৰিখে চিৰিলাংছো LP স্কুলৰ যিটো শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে তাত স্কুলৰ ক্লাছ নকৰি পাঠদান নকৰি তেওঁলোকে স্কুলত বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কি যুক্তিত তেওঁলোকে উত্তৰ জানুৱাৰী 29 তাৰিখ জানুৱাৰী 2019 তেওঁলোকে সেই স্কুলখন কিয় বন্ধ কৰি ৰাখি তেওঁলোকে কিয় ল'ৰা ছোৱালী কিয় পাঠদান কৰা নাই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো চিৰিলাংছো LP স্কুল তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰপাৰ্টি নহয় তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় এইটো এটা ৰাজহুৱা সম্পত্তি গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে
কি যুক্তিৰে কি ভিত্তিৰে তেওঁলোকে উত্তৰ দিনা তেওঁলোকে স্কুলখন বন্ধ ৰাখি পাঠদান কিয় কৰা নাই আৰু এই সম্পৰ্কে কোনখন গাইডলাইনত আছে তেওঁলোকে 29 তাৰিখ জানুৱাৰী 29 তাৰিখে তেওঁলোকে স্কুলখন বন্ধ ৰাখিব লাগে কোনখন গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনখিনি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰক তাৰপিছত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো প্ৰাইমেৰী স্কুল বা যিটো LP স্কুল আছে এটা ফাউণ্ডেশ্যন মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া এটা প্ৰথম ষ্টেজ বা প্ৰথম পৰ্যায় আৰু এই যিটো প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা সকলো গয়া ৰাইজৰ বিশেষকৈ গয়া ৰাইজ বা গাঁৱৰ যিটো অঞ্চলত দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে এই যিটো উঠি অহা যুৱ চাম বিশেষকৈ মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া যিটো প্ৰথম পৰ্যায় প্ৰথম ষ্টেজ এই যিটো ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ এইখিনি পাঠদান নকৰি তেওঁলোকৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী গয়া ৰাইজৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যিটো দুখীয়া দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰত ঠেলি দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি এইটো তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু Pinianer lo por pai ke thoma por bithung reng thama constituency angkang APHLC asong pen polling station ke seng tang ke doan chingrum si chingwai chingsai pe do pon lapen bangso amai sarson be ai hin pensi mai chari pon bangso amai nong APHLC youth wings penta mai along chitong dun Pinia birta ke lapuan se kangton iglo kurwang thu